Reka twongere tubifurize kongera kumererwa neza nshuti bavandimwe ba Dunia ni Ikote TV. Twongeye kugaruka muri studio aka kanya n'icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse ku murongo wacu mugari urajwe inshinga no kubagezaho amakuru agezweho kandi yizewe. Muri studio rero aka kanya murabibona yuko n'ubundi nkiri kumwe n'umuvandimwe wanjye Bwana Moses. Bwana Moses umeze neza? Yes, meze neza ndi gushima Imana Bwana Kalemba Aimable. Wowe umeze ute? Nanjye meze neza ariko ntizimbye mu magambo. Dufite icyitwa amakuru adasanzwe utasanga ahandi uretse hano kuri Dunia ni Ikote TV. Mu nkuru zidasanzwe rero njye nihuse cyane ntizimbye mu magambo Bwana Moses. Yego. Turaza kugaruka ku cyitwa ishyaka ry'uwitwa Evariste Ndayishimiye alias Neva rikomeje kugenda ryinubirwa n'abategetsi ba kino gihugu. Biranavugwa yuko icyitwa abayobozi ba kino gihugu cy'u Burundi bari kunyereza amabuye y'agaciro ari gucukurwa mu bice byinshi bitandukanye byano mu gihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, biracyanavugwa yuko igisirikare cy'u Burundi ndetse biragaragara yuko igisirikare cy'u Burundi cyamaze gucikamo amacakubiri cyangwa se cyamaze kwicamo ibyiciro bigera kuri bitatu bitewe n'uko abanyepolitike ba kino gihugu ndetse n'abasirikare bakomeye ba kino gihugu cy'u Burundi nabo badakomeje kugaragaza umwuka mwiza wo gushakira umurongo mwiza w'umutekano igihugu cy'u Burundi. Bwana Moses, Yes, birumvikana ngira ngo Bwana Kalemba Aimable hano nanjye mfite amakuru menshi byatandukanye by'umwihariko akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Nk'ubu muri iri joro ryateye abagera ku 8 bishwe na Red Tabara, niko amakuru nimo ndakira rwose akomeje kugenda atugeraho abyemeza. Bishwe na Red Tabara, aba bakaba ari abasirikare bari kuri patrouille hano hafi rwose n'ishyamba rya Kibira. Ni amakuru angezweho aka kanya, nimwe mu nkuru iremereye cyane turi buninjiremo tukanasesengura tukamenya byinshi bigiye bitandukanye. Turaza kurebera hamwe amwe mu makuru akomeje kugenda aturuka hano Gitega kugeza amadinga ya buri umwe kugeza amadinga bo mu ishyaka rya CNDD-FDD by'ababanda kugarika by'aba ba Everyon kuri bamaze kwishakira abarinzi. Umwe ari kwishakira abarinzi ku giti cye mu rwego kugira ngo hataza kubaho ikintu kidasanzwe by'umwihariko gishobora kuza gutuma bamwe muri bo bahasiga ubuzima. Nabyo ni bimwe rwose turaza kuba dukomozo, ariko kandi rwose tuva imuzingo turaza kugaruka ku makuru menshi atandukanye tugende twapdatinga abantu tubabwira uko tubaso ihagaze. Ariko muraza kunyemerera Bwana Kalemba Aimable, hari inkuru tutareka kuvuga kugira ngo uwitwa John Numbi ndetse n'uwitwa Joseph Kabila Kabanga ndetse n'uwitwa n'amakuru ndimo ndakira ajyanye n'uwitwa Laurent Nkunda nubwo ntafatisha neza n'uwitwa Moise Katumbi n'abantu b'Imana. Abo bantu mvuze murabumbisha ngaba bantu bashobora rwose kuba rwose bose ubu tuvuga n'abari mu mujyi wa Goma tayari. Birumvikana yuko rero ibi ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma ibintu bikomeza guhindura isura by'umwihariko hano ku butaka bwa Afurika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo turaje twinjiye mu busesenguzi tumenye si ibintu bihatse iki. Bwana Moses, turaza kwinjira muri situation idasanzwe. Hari inkuru iri hano yanditswe na kimwe mu binyamakuru bikomeye kandi bicukumbura inkuru cyane cyane hano muri Afurika ku nkuru zijyanye na politike. Nyamuneka, miliyoni zigera kuri 700 ngo zaranyurujwe. Ni ibande bayabazwa ibihanganye ngo ibihangange vya CNDD-FDD nibyo biri gushinzwe yuko byanyuruje miliyoni zigera kuri 700. Turagaruka ku cyitwa imbonerakure zihejeje gusahura abanyagihugu ahitwa mu Kamenge. Ninde wazitumye? Ibintu mikoronyishira hano habanza hakomamo amashyi gato kuko izi nkuru ziba ziremereye. No kuvuga ngo Bwana Kalemba Aimable yenda ngira ngo mbere na mbere izo nkuru mvuze ndumva ziremereye. Icyo kijyanye n'ubusabuzi tubanza tukakinjira mu ngira ngo tumaze igihe tubabwira yuko imbonerakure hano mu gihugu cy'u Burundi n'ubundi ari nka FDL. Ni nka FDL kuko n'ubundi ntabwo ari bo bonyine basahura, nubwo bavuga ko ari imbonerakure. Aha na FDL ziba zimo zibamwe mu basahura
by'umwihariko abaturage hano mu gihugu cy'u Burundi. Ni ukuvuga ngo rero ibimaze iminsi ngira ngo imbonerakure bwana Moses nakubwiza ukuri yuko abaturage bakomeje kuzinubira ari nako binubira ubutegetsi bwa kino gihugu cy'u Burundi. Bwana Moses ngiye nakomeje kwatura mvuga nti mu gihe uwitwa Evariste Ndayishimiye akomeje gukorana na FDLR abagera ku 29 abo nabo tuzi bwana Moses ushobora no gusanga bagiye no ku 100 akabafata akabavanga hagati mu mbonerakure abandi akabashyira mu gisirikare cya FDNB bikanavuga yuko no mu bamurinda abenshi ari aba FDLR kuko buriya bizereramo kurusha uko yizera abasirikare b'igihugu cy'u Burundi. Ibi ngibi bikomeje kugenda biteza ikibazo kiri ku rwego ruri hejuru kandi ibi byongeye kugaruka aho icyitwa imbonerakure aka kanya biri kuvuga yuko ziraye mu mazu y'abaturage ahitwa mu Kamenge barangiza bakabasahura byose kandi bafite n'imbunda nyamuneka. Aba bantu barimo barasahura barimo baratumwa ni abantu barimo baratumwa. Ibi ntabwo ari bya bintu n'ubundi biba ako kanya ejo bikoye. Navuga yuko abantu basahuwe bari bamaze iminsi n'ubundi basa n'abari gutotezwa bashinzwe yuko baba bafitanye ubufatanye bukomeye cyane n'abantu barwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Niyo mpamvu ibi byose biri kugenda biba, niyo mpamvu izi mbonerakure turi kumva mu Kamenge, niyo mpamvu izi mbonerakure turi kumva mu Kirundo, niyo mpamvu imbonerakure turi kumva za Cibitoki n'ahandi hose. Birumvikana yuko izi mbonerakure ziba zaje kuri misiyo bwana Moses kuko biravuga yuko hano mu Kamenge hasahuwe harimo n'abagera kuri 6 bagize gutyo bagakomeretswa ku rwego ruri hejuru bwana Moses. Birumvikana ahasiga ubuzima. Nyamo bwana Karimba Aimable ni ukuva ariko ubundi zimbonera kubona zitatumwa n'abayobozi bakomeye. Zitumwa n'abayobozi bakomeye. N'abayobozi bakomeye muri CNDD-FDD n'ubundi ushobora gusanga kuko biravuga yuko n'izi ngo zasahuwe izi ngo zakorewemo ibibazo cyangwa se zakorewemo ubunyamaswa abaturage bari bazituwemo niba abaturage bamwe b'abanyamahanga biturukira hano mu bice bya za Sud Kivu mu Munembwe b'abanyamurenge niba rero bakorewe aya mahano rwose n'icyitwa imbonerakure zifatanyije n'aba FDL bavuye mu Rwanda muri 1994. Ariko igihugu urabona iyi mbunda igihugu cy'u Burundi ziko nacyo burya gifite intwaro cyamaye nka data. Ariko zimwe izi ngizi ni modeshani buriya barakodesha cyangwa ni zimwe South Africa n'ubundi yari maze iminsi zana zikaba zimo zirakodesha. Oya nyinshi zirakodeshwa buriya niyo mpamvu ubona iyo urugamba rukomeye cyane bahitamo guhunga. Hari igihe nko ibukuru babahamagara bakabwira ati zo ntwaro twabakodesheje muzikoreshe neza nimutazikoresha neza nyamuneka muraza guhura n'ibibazo turazifunga. Birumvikana rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bivugwa hano mu gihugu cy'u Burundi. Tugaruke gato ku kijyanye n'abantu 8 bapfuye. Iyo nkuru ariko ubwo twayivuyeho ibyayora. Miliyoni 700 yaranyurujwe yose. Ni bande bazoyabazwa? Ibihangange vya CNDD-FDD bikomeje gushinzwa yuko biri gusahura icyitwa ubutunzi bw'igihugu cy'u Burundi. Nibyo bintu tumaze iminsi tuvuga tubwira abantu ati nyamara igihugu cy'u Burundi muri CNDD-FDD haraza kuzamo ikibazo gikomeye cyane gishobora kuza gutera ibibazo biremereye. Impamvu ibi byose birimo biragenda biba ni ukuvuga ngo iki gihugu kirimo kiritegura amatora. Iyi CNDD-FDD bwana Karimba Aimable iri kureba ikavuga iti none mu gihe turaza kuba twinjiye mu matora ateganyijwe nta mafaranga ahagije dufite haraza kubaho gutsindwa. Igihugu cy'u Burundi gifite amatora bavuga bati mu gihe baba badukuye ku butegetsi tuzabaho duti baramenyereye gusahura. Gifite amatora mu mwaka niyo mpamvu ubona bari gusahura basiganwa. Ni ukuvuga ngo gifite amatora mu mwaka w'2027. Aya matora rero barareba bakabona ingingo y'imari igomba kubonekamo ni nyinshi. Uwitwa General Neva akavuga ati birashoboka yuko abandi banyapolitike bari kungwanya bishyize hamwe bashobora kuntsinda bitewe n'ingingo y'imari bashoye mu matora ateganyijwe. Ibyo byose rero bikaba bimwe bwana Moses siko ngo ari n'itegeko hano mu gihugu cy'u Burundi ryaba rigiye gutorwa rigiye gutegeka yuko ngo umuntu uzakora inkuru zishingiye kugaragaza yuko witwa Evariste Ndayishimiye ibikorwa ari gukora ari ibikorwa bitari byiza ngo umuntu wese agomba gutabwa muri yombi byaba ngombwa akanicwa. Ubwo ngubwo haratungwa agatoki bafite ama website akomeye mu gihugu cy'u Burundi, harashingwa agatoki abakoresha imbuga nkoranyambaga zitandukanye n'ubundi bagaragaza ibikorwa bya Evariste Ndayishimiye. Ariko twebwe rwose
ndagira ngo mbwire abarundi bifuza kuba bakomeza ibikorwa byabo n'ubundi kugira ngo umutekano wabo ugende neza, bakore inkuru ariko zishingiye ku kuri rwose, bataka cyane uruhande rwa Evariste Ndayishimiye rukomeje kugaragaza ibikorwa by'ubunyamaswa udakunze na gatoya abaturage b'igihugu cye, za politike nagiye nshingiraho cyane icyitwa divide and rule, selfishness ndetse n'icyitwa nepotism n'ibindi bitandukanye, extravagance n'ibindi bitandukanye, ukabona yuko rwose uyu Evariste Ndayishimiye ibikorwa akomeje kugenda akora ari ibikorwa bitishimiwe na gatoya, kandi tubwira aba influencers bakora mu gihugu cy'u Burundi ngenza abafasha baca mu Bugesera, baca he nubwo imipaka yafunzwe, none se ko ngewe nca he bwana Moses uca mu kirere yera ufite private jet, nzabafasha rwose. Yes, ni ukuvuga ngo rero iyi nkuru reka tuyive ahubwo tugaruke kuri ubu bwicanyi bukomeje kugenda buba kandi bukaba hafi y'ibigo bya gisirikare. Umutaramu yambwiye ati birashoboka kuba ubu bwicanyi bukomeje kuba burimo burakorwa n'ubunini mbonerakure, ariko ngo zikaba zifatanyije na FDLR, ngo aba bantu rero barimo baricwa n'ubundi ngo ni bamwe mu ngabo, ariko ngo bakaba bamwe mu ngabo badafite uko batumvikana neza, by'umwihariko na bamwe mu bategetsi b'i Burundi cyangwa se mu ngabo mu nzego za gisirikare minani aho bakorera. Ni ukuvuga ngo rero abo bose gake gake bafite ukuntu ngo babashyira nko kuri paturuye bagakora ijoro, bagakora bose ari bamwe uko batumvikana nabo, mu gitondo ukabyuka ukumva inkuru ngo bishwe. Urumva? Ni ukuvuga ngo iki kintu narebye neza mbona ni kimwe mu bintu bishobora kuza guteza impagarara indani muri guverinoma, ndetse bikanateza ikibazo gikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo uko amasaha akomeje kugenda yigira imbere ni nako ubwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera. Bwana Karemba Aimable, sinzi nimba uri kubona yuko igihugu cy'u Burundi kiraharindimuka, ariko nyine ihangane ibyo urangiye nkunda abantu bwana Moses, nkunda abantu mbagira ngo rwose mbwira abakunzi bacu mu gihugu cy'u Burundi bagerageze kwihangana kandi bakomere cyane. Ibihe by'amanzaganya barimo bari gushyirwamo n'ubutegetsi bwabo cyangwa abayobozi babo barangajwe na Evariste Ndayishimiye, Imana iri hafi kandi ibereyeho kubatabara. Nka data ndabona hano rwose igitego ibintu bitoroshye, ndabona igitego ibintu bitoroshye, barimo barikanga ibijyanye na kudeta isaha ku isaha ishobora kuba mu gihugu cy'u Burundi, ariko si ibintu byakoze. Ase bwana Moses, tukiri wenda mu Gitega ntabwo ari ukuguca mu ijambo, hari umugabo witwa Joseph Kabila. Umugabo witwa Joseph Kabila akigera mu mujyi wa Goma yakiriwe bikomeye cyane n'umutwe wa M23 cyangwa se AFC, bamwakirana yombi. Nyuma yaho biza no kuvuga yuko uwitwa Moise Katumbi nawe yashobora kuba yasesekaye mu mujyi wa Goma nanone kwifatanya na AFC M23. Ibi rero nyuma yuko icyitwa ishyaka riyoboye igihugu cya Kongo rirangajwe imbere n'uwitwa Kisekedi Chilombo, ngo bahise bafatira imitungo y'uwitwa Joseph Kabila yose iri mu gihugu cya Kongo, basohora n'itangazo ry'uko ishyaka rye rigomba guhagarikwa kandi uwubarizwa mu ishyaka rye wese atagomba gusohoka mu gihugu cya Kongo. Uwitwa Koloneli ngo Kabe wa FDLR yapfuye. Ngira ngo ibi bya Joseph Kabila reka tubyinjiremo, iyo yari nka update ubwo nari ncishijemo. Ni ukuvuga ngo rero ibi bintu sinzi iyi politike ya Kongo noneho niba Tshisekedi imyaka araza kuyobora yose, ibintu ntabwo biraza kurwana. Ku ruhande rwa Kisekedi Chilombo ni umugabo ubona yuko nawe ibintu bye birakomeye cyane, arakomerewe cyane. Mu bantu bakomerewe b'abaperezida bariho kuri nosi bafite ibibazo, ni uwa mbere kuko hari icyitwa inzego z'ubutasi, hari urwitwa Anire n'urwitwa Demiyapi. Yego, izi nzego z'ubutasi ukuntu zubakitse mu gihugu cya Kongo, urwitwa Anire rubarizwamo abaturage benshi bavuka muri ya bice byahariya muri za Sud Kivu ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo bafite amamuko cyane ku babyeyi wenda bashobora kuba bavuka mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa bafite inkomoko mu gihugu cy'u Rwanda, kuko urabizi yuko mu bihe by'ubukoroni biriya bihugu byafashe imyanzuro yo gucamo kabiri igihugu cy'u Rwanda bitewe n'uko babonaga yuko kudukoloniza ari ibintu bizagorana cyane. Ariko ibi Anire, urwego rw'ubutasi Anire bararufashe bashyiramo aba bakozi bakomoka muri biriya bice kugira ngo bajijishe
bafata demiyape bashyiramo ngo abakongore original. Ubwo abakongore original ushobora kwibaza ngo ni bandi. Nawe aho ngaho ushobora gushyira akabazo. Aho ni ibintu biba byumvikana cyane. Ni ibintu biba byumvikana. Hasi tukibaza ko muri izo nzego z'ubutasi Anire ndetse na demiyape muri Anire buriya ngo uriya rwego rw'ubutasi Anire ngo ni urwego rusa naho rweguriwe abatutsi. Buriya ngo nubwo rwashyizweho ariko urugenzurwa cyane na demiyape. Niyo mpamvu rero aka kanya ababarizwa mu nzego z'ubutasi Anire cyane bakomeje gutabwa muri yombi bashinzwe yuko aribo bantu ba mbere bafatanya n'uwitwa Kabila ndetse n'uwitwa bafatanya na AFC M23 mu gutanga amakuru y'ibiri gukorwa hagati mu gihugu cya Kongo. Ariko nanone bikanavugwa yuko cyane n'abari muri rino shyaka rya Anire cyane cyane n'ababarizwaga mu ishyaka ry'uwitwa Joseph Kabila Kabanga rwose ngo abenshi bari barahawe imirimo muri uru rwego rw'ubutasi rwa Anire kugira ngo bajye batabwa muri yombi. Birumvikane ko Kabila kuba yariyunze ku ruhande rwa AFC M23 ni ibintu bifite impamvu zirenga miliyari n'amamiliyari. Oya, bifite impamvu zirenga miliyari n'amamiliyari koko, ariko asujya ngo niyo wenyine nakubwiye. Reba uyu mugabo bamubona, bamwita John Numbi. Ni igihanyaswa ngira ngo sinzi nimba biri bugaragare, ariko uyu mugabo nawe tuvugana tayari yamaze kugera i Goma. Nawe yamaze kugera i Goma. Uwitwa Moise Katumbi yamaze kugera i Goma. Hari amakuru namaze kwakira yuko ni Rurankunda n'indi ari nawe ariko si unoneho bya bihugu byo muri Burengerazuba bw'isi hari ikintu bikivugara nese byaba bivuga bikwiye guceceka kabisa. Hariya uraceceka ugatuza nyine ukicara ugatuza. Ubuhanga bw'ibyuma muducungire mutubwire iminota baze kutubwira ku minota uko bihagaze. Yes, ni ukuvuga ngo rero ni byinshi cyane bikomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi rwose binavugwa Bwana Karimba Aimable byo kwa Tshisekedi byo turaza kubibara tuyibonye, kuko ni bimwe mu bintu bishobora kuza guteza ikibazo noneho gikomeye cyane by'umwihariko ku mirongo y'imbere ku rugamba. Andi makuru rero dufite atari ivumbi, ariko mana yanjye igihugu cy'u Burundi ibintu biri bukibemo ni ibindi igihugu cy'u Burundi ibintu biri bukibemo ni ibindi kuko kugeza na n'ubu kiracyari guhangana, ndetse amakuru ndimo ndakira imipaka yacyo kiracyari kongeramo abasirikare. Ibyo byose ni bimwe mu bintu ubona yuko byamaze nanone guteza ikibazo gikomeye. Moise Katumbi ati ngiye i Goma. Urumva yuko igihugu cy'u Burundi byacyo bikomeje kuba agateranzamba akanyina wanza munyango Bwana Karimba Aimable. Sinzi nimba hari icyo nama nkuniganye cyangwa se ari ijambo nkuniganye kugira ngo ibintu tunabivemo tusoreze ahangaha. Ahasigaye yenda tujye gutegura ibindi nabyo turi buze kuba tubagezeho mu masaha y'umugoroba, kuko amakuru yo aba ari menshi cyane ari baraba umutekano. Ariko uyu mugabo ariko umugabo aratinyitse, ni igisimba Kabila. Kabila uriya Tshisekedi amutinya kubi. Ntabwo wabura wamutinya amubona. Mfite ikintu kiroso kabisa cya hatari. Yes, ngira ngo Bwana Karimba Aimable nimba nta kindi kintu ufite cyo kubwira abantu. Igihari ubu ngubu nta kindi, ni updates turi gukurikirana cyane mu gihugu cy'u Burundi. Ngira ngo ntabwo twahatinze cyane, ariko igihari nuko hari abakunzi ndetse n'inshuti zara mu gihugu cy'u Burundi bambwiye yuko bafite amakuru adasanzwe by'umwihariko mu ishyamba ryo mu Kibira, by'umwihariko ku bikorwa biri gukorwa cyane byihonyora ku ruhande rw'abanyepolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi na Evariste bw'igihugu cy'u Burundi, SNDD-FDD cyangwa se bwa Evariste Ndayishimiye. Byose turaza kugarukamo tubisesengura tubabwira ese noneho ikigezweho ni ikihe, n'andi makuru adasanzwe turi buze tubakugetinga umunsi ku munsi n'ubundi nk'uko turazi inshinga no kubagezaho ibishya. Yes, Bwana Karimba Aimable reka mushimire dushimire n'abakunzi ba Duniani Kote TV. Yego urakoze cyane.